nas dugo bilo. Imamo danas jedan zanimljiv zadatak, intervju sa Mirom Levakom, mojim prijateljem. Ali imamo jedan opet dvoboj. Moja Toyota ima zapravo težak zadatak. Imamo jednog ozbiljnog protivnika sa ove strane. To je Mirin Smart. Prvo to snimi, ali pazi, Smart je novi, Gantz novi, a moja Toyota je 2009. Poslije ćemo ih malo usporediti, ali sad, pošto nam je malo hladno ovdje vani, mislim da je Miro tu u teretani, dobio sam informaciju da je u teretani, idemo ga posjetiti. On je jedan stvarno od najvrijednijih ljudi koji ja znam, jako je vrijedan. Moj veliki konkurent, moj prijatelj, čovjek koji je malo otišao na jedan način iz bodybuildinga, ali ostoje sa te strane da proizvodi sprave, jako dobre sprave, sad ćemo vidjeti vjerojatno neke kod njega u džimu, možda ćemo malo i probati. I okušava se u glazbi, ne znam sad koliko je dobar, pošto se ja ne razumijem u glazbu. Mislim, znam šta volim i šta moj Brajo voli. Ali pitat ćemo ga danas i o glazbi, i o bodybuildingu, o autima, o motorima, o svemu. Idemo ga posjetiti. Ova epizoda se zove Kucamo na vrata zaboravljenih asila. Zapravo nezaboravljenih. Jel Miro kod kuće? Reci Lozinku. Mi smo. Dobar dan, dobar dan. Vi ste taj. Ja sam taj. Jesam. Pazi, ali problem je, samo proviri. Jedino malo do tu. Proviri. Da ti treniraš, što šta? Počeo. Počeo si trenirati? Ako ste za jedan pravi umetnički trening. U dvoje. Sve ovdje oprošteno. Pa sad. Trening, ali znaš šta mogu bi stvarno odraditi jedan trening sam? Ne znam koliko sam ja spreman. Znam ja da si ti. Ali znaš šta je? Ja znam da ti imaš stvari sigurno ispod. Ja uvijek imam duplo. Američki košarkaši, samo skineš. Imam u autu. Ali mogu bi ozbiljno odraditi jedan trening. Nisam spreman, ali moram probati ove sprave. To je nešto što sprave stvarno lijepo izgledaju, moram probati kako funkcioniraju. Brajo, idem u auto po stvari, vraćam se. Neće mi biti lako, sigurno, on ima nekih ideja. Šta ćemo trenirati? Nemoj se razboliti samo pod skopcem. Samo da nisu noge. Uglavnom, ne, onda sam bio stvarno losan. Evo me sa torbom, vraćam se. Kamo je? Ja sam se presvukao, imam uvijek nekakve stvari u autu. Gdje ti je Nike, ne možeš odnositi. Nem, ja se sorkač. Nema vezi, ja sam uvijek. Prsa treniramo, šta ćemo raditi? Ja ću malo danas okrenuti trening. Znači, otkad sam se Zaljubio? Da, otkad sam se prestao baviti aktivno bodybuildingom, odnosno takmičenjima, počeo sam raditi neke stvari koje sam se uvijek bojio. A to je jedan trening koji ćemo danas napraviti koji mi se pokazao odličan, žao mi što nisam imao više hrabrosti prije da tako treniram, da mijenjam neke stvari u treningu, jer sam uvijek probao u nekakvim stereotipima, a danas ćemo baš to razviti. Možda se i tebi svidi, možda ti pomogne. Razmišljam ti arkadu. Da, i onda, please. Radit ću prsa triceps, ali ćemo raditi prvo triceps. Zašto? Zato što sam primijetio kod prsa kad radim, obično su to budu teški treninzi, odnosno veće težine, uvijek se volimo malo na benču pokazati, jel? I onda umorim triceps. Odnosno, triceps pomaže prsima više nego što prsa rade. A kad ga napravim prvo, onda ga umorim i nema pomoći prsima. Nema tolike pomoći kao kad je triceps odmoran.
Pa ću probati taj dio, Ja sam kako za. ti se svidi. Ja sam Ajmo za. se zagrijati malo. Ajmo se zagrijati. Ajmo se zagrijati malo. Znači ovdje ti imam mali raj. Kad mi je puna kapa svega, tu se spusti, tu se zatvori, čak nekad i teknu, gledam samo sa Red Bullom, nazdravljam, živjeli naši i to. Znaš ti koliki ljudi bi bili zahvalni da imaju ovo u sklopu kuće, stana, čovječe, pa pogledaj, ovo je raj. Definitivno. I mislim, tu ima nekih sprava koje ja prvi put vidim, to je nešto izmišljati specijalno za ovaj prostor, ili šta? Tu je sve, gledaj. Vidiš da je sve specijalno izmišljeno. Metar. Sve se nije. Snimi ovaj tamo pres. Da, to je zbog mjesta oni u zidu. Ajme objasni malo samo, zanima me taj pres. Oponuti. Da, taj. Znači on je inače duži uživo, ali zbog mjesta i zbog nekakve, ajmo reći, ja sam slagao cijelu priču na način da sam rekao, aha, sad mi treba bench i čuče, on je prvi bio. Aha, ovdje bi onda još mogli biti toranj i to mi treba. Znači slagana je teretana po onome što mi treba i onda po mjestu. Ćeš meni ovo napraviti za moj teretan u Zagrebu, koji me otvorio. Vidi ovo, gledaj kako je jednostavno. Stavio si tamo ploču da ne prljaš zid. Da, uvijek mogu se. Kuš kad je zbog mjesta to, razumiješ? Inače ona duža malo, kad je... Ali genijalno je. Da. Vježbe se ne čine teškima baš, ali kad ih se zareda nekoliko, triceps se jako brzo umori, pogotovo ako čovjek nije navikao da radi jednu vježbu iza druge u nekakvom redoslijedu, u nekom gigantskom setu, a on sad radi, a ja ću za njim sad suprotnim redoslijedom sve, znači sve unatrag. Od zadnje vježbe prema prvoj. Zašto? Zato što uvijek smo odmorni kad radimo prvu vježbu. I onda nije fair prema zadnjoj vježbi, ako me kužiš. Znači, ja uvijek na zadnju vježbu dolazim najumorniji kad radim kružni trening. A sad sam dao priliku da i ova vježba koju radim prvu bude s maksimalnim učinkom. Malo moraš paziti kako ulaziš. Da, ali nema šanse da bi Kobac mogao gurnuti glavu kroz ovo. On ima za trećinu veću glavu nego nas dvojica. On ima veću glavu od nas obodvojice zajedno, a mi imamo velike tikve. Da, a doktor je to, treba sve te pacijente imati u glavi. Sve te, nauka je to. To je van naših dometa. Znači, ovu mašinu mora imati u svojoj teretani. Odlično je, da. Ovo je malo bolje od žare, to je malo su moji promašaj. Znači, zato što sam ja nad ovom visio. Da. A kad su mjere uzeli, onda su nešto promašili, kod žare to nema pojma. Snimimo, molim te. Kako ovo ide unutra, i to jako unutra. To gaća. Sad se reći zašto smo se odlučili na ovu spravu. Svi smo navikli na jebeni leptir. Stari, ili
U ovom položaju si najslabiji i najskloniji ozljedama. Što je ruka dalje, poluga je veća i mogućnost ozljeda veća. Kod ove sprave, obično nešto ti ljudi kažu, joj šta bi dobio za ovaj unutarnji dio, kad ti dođu u teretanu. Ova sprava je idealna za taj unutarnji dio, ima ovo, gle. Puno si jači tu, ovaj pokret. Kad napraviš ovo, kad guraš, kad stisneš ovo, dlan od dlan, već osjetiš da prsa radi. aktivacija, da. Može. Ja sam to radio već kod žaraca, pa to meni nije novost. Probaj ovom moju. Mislim da je bolji put nego njegov. Zašto radim na podu? I kad ga radim sam, radim ga uvijek na podu. Jer nemam problema s ramenom. Pod je ravna površina i fiksira mi leđa, nije mi cijelo opterećenje na ramenu. Naravno, ne radim cijeli pokret jer moraš zaustaviti jer ti pod ne da, ali ga sigurnije radim tu. I mogu si staviti recimo neke težine koje na klupici baš ne bi mogu raditi zbog ozljeda. I to je to. Hop. Ova mašina se rodila u mojoj glavi iz nedostatka mjesta u teretani, pa sam je nekako dizajnirao da je stavim u prostor, da imam dodatnu vježbu za grudi, za triceps, za rame i da imam milion hvatova. Ovo je stvarno neobično, ali ne i loše. Čak me ovaj dio pokreta kad se moram zaustaviti ovdje i vratiti umori malo. Dolje bi se malo čak i odbio. Jer ovo nisam nikad radio. Viš koliko si fiksiran leđa. Automatski si igraš. Ti još treba gore? Ne, super je. Ej, ova sprava je stvarno dobra, čovječe. Ovo je stvarno dobra. Ne zašto, Antoni. Ima ovaj pokret. Vidiš, ona zatvara. Ne znam, nije ista. Naravno da nije ista. Zato što je ko prozor, zatvara, ima ovaj. Kao i lat takav što ima žar u jumpu. On ima ovaj pokret, jedan drugačiji pokret. Stvarno dobro. Da. Znaš šta mi se sviđa? Što nije sve kruto. Ona se lagano i giba. Ziba, da. Da, ali opet ti ne može pobjeći ništa. Ne može ništa. Čvrsto je nadležno. Znači, sprava koja ne zauzima puno mjesta može se koristiti u svakom domu, nije ni preskupa, ima jako puno mogućnosti, može se na njoj odraditi cijelo tijelo. Da ti ne radim sad demonstraciju, mi ćemo odraditi jednu od vježbi koja nama treba za prse. Našu koliko izvući. I kakvi su bili, a? Ok, vi ćete odlučiti kakvi su bili, ali ja moram pitati muža, jesi bio najbolji? Pa, šta? Varao sam, malo sam na prevaru bio najbolji. Mi to ne radimo, jer mi ne radimo ništa na prevaru. Malo sam ga navukao u svoj kokošinjac, u mom kokošinjcu sam ja bio gazda. A kad dođem ja u njegov kokošinjac, on ću uvijek... Antonio, jel te boljelo? Nije te boljelo. Nije me boljelo previše, na početku samo.
Samo na početku, poslije sam se navikao. Sutra je pijete. Ponio je opremu. Ja samo moram reći, ja sam malo bacila oko da vidim što se događa i samo ću reći, svijet voli što? Proteine. Pobjednike! Uživajte društvo. Reci mi sad samo, sad je Braja snimio, mislim ti si upoznao Braja, divan dečko. Divan dečko, zgodan, pametan, dobro. I šta kažeš ti na njega, reci mi? Okej. Zadovoljan si? Pa ne, okej. Pa nije on pristran, od uvijek je bio pristran. Nije, ono... Ja ga baš volim kod čovjeka. Nisam shvatio nešto psovo, tamo mrmlo to tebi psovo. Meni možda i to da tebi čak. nešto bilo upućeno, ali onako okej. Lijepo psuje. Samo malo da se obavlja ova stakla. Pa sam se razbudio. Razbudio se. Imaš stvarno top kućnu teretanu. I stvarno dva lijepa motora. Ja se baš ne razumijem u motore, ali se razumijem u vožnju s tobom. Jer si me nagovorio jednom, zažmirio sam jednom u životu, rekao sam ajde okej, pristajem. Vozio sam se s tobom, stvarno sam brzo vozio i mislim može samo da prođe ovo sve skupa od tih koliko je sat vremena to bilo i više nikad ne sjedam s njim na motor. Ne s njim, nego skoro. A dobro, ali ti ne znaš pozadinu te priče. Da sam te ja u stvari normalno provozio na motoru, a tvoj prijatelj Žare me je nagovarao, stiga da se malo uplaši. A vidiš, ja sam imao jedno loše iskustvo sa takvim nekim dečkima koji su, kad sam jako klinac, 20 neku godinu, kupio svoj prvi motor, FZR-ku, Yamaha 1000 kubika, tada to je tad bio top motora. I onda jedan dečko, moj friend, joj daj mi provoze, on je htio doživjeti kako to ide. I to je bila jedna ulica onak slijepa, u stvari iz koje smo mi trebali tek doći na glavnu cestu. A ja sam ga već u toj ulici stisnuo jer je on želio da to osjeti. Kad sam ja stisnuo motor prva, druga, on je počeo vikat iza. Počeo je vikat i ja nisam stigao stati, on je meni skočio s motora. Skočio u vožnju. Znači ja sam možda na 30 usporio, on je skočio s motora i odkoturao se, naravno bez kacige. I ja sam od tad rekao, gledaj, nikad više ljude koje stavljam na motor neću voziti u Ibera, jer ljudi to je jedan onak specifičan osjećaj, nije ko u autu da se ti za nešto možeš uloviti. Ti si praktički na ovakvom jednom malom sjedalu, na jednoj zvijeri koja ima ubrzanje kao Formula 1. I još se k tome naginje i negdje te hoće, ti ne znaš što ću ja napraviti, znaš. I onda sam ja, kad si se ti vozio sa mnom, kad smo Žare i ja rekli, ajde idemo ga provozat, ipak, kroz to svoje iskustvo, te nisam htio isprepadat do te granice da, ne znam, zamrziš motor, nego da ti pokažem čari motora i da se ti možda ovo, ali vidiš, i to ti je bilo brzo. I to mi je bilo stvarno strašno. Ali stisnuo sam zube, rekao sam dobro, idemo. Jesu, svaka čast. Nije mi bilo lako. Vozili smo se, to smo se vozili, da sad se mi sjetio, stvarno smo se vozili. Brzo se vozili. Da. Ne smijem reći koliko. Reci mi, imaš tamo dva Ducatija unutra. Jedan ti je za nekakva putovanja, a ovaj drugi ti je sportivo. Pa gledaj, ja sam te duši uvijek sportivo. Sve u životu volim sportski. Od auta, od motora, od sportaša, od bodybuildinga, znači sve nekako volim nabildano, napucano, tako i sportske motore i to je meni u krvi. No, međutim, s godinama, a i izgušto sam se na motorima, nema motora kojeg nisam vozio, od Hondi, Yamaha, Ducatija, nemam Jurilice R1, što nisam imao, što nije prošlo kroz moje ruke i na neki način malo s godinama se zasitiš, nije ti to više toliki gušt kao nekad, ali ta ljubav je ostala i onda sam nekako si odlučio priuštiti u ovim godinama, s obzirom da puno radim, svoju ljubav, a to je Panigale, a i opet neki motor koji mi može koristiti svaki dan. Multistrada je motor koji ja vozim svaki dan, čim dođe lijepo vrijeme, ja kroz grad s njim imam iza kofer, Bira i ja kad sjednemo negdje, recimo odemo na put, njoj je udobno iza, možemo si stvari nekih staviti. Prošle godine smo bili u Međugorju, što je za nju onak malo bilo naporno, ali evo, izdržala i to, tako da evo, dva. Dobro, vjerojatno je lakše voziti nego biti iza. Je, ali ovisi o povjerenju, znaš. Ima ljudi s kojima bi sjeo na motor, ima ljudi kojima ne bi sjeo na motor.
neke ljudi imaš povjerenja da to dobro voze, da će on dobro procijeniti, a recimo moj kum Željko, čuj, njemu ne bi sjeo na motor ni da mi život ovisi o tome. Znači on je hazarder. Ajde mi reci, kakvo je bilo tvoje djetinjstvo? Pa onako, mislim, neću tu sad ulaziti u neku dublju priču, ali onako, ja sam time jedno, da se izrazim onako skromno djetinjstvo. Moji roditelji nisu baš bili preimućni. Bilo je nekih trenutaka kad baš nismo dobro živjeli i nekako sve to skupa, nekog bi to možda slomilo da je živio mojim životom. Ja ću ti reći, ono drugu stranu mene ojačalo. Ja sam često puta, znam se onak sjetiti, znaš, teško se stvarno živjelo i neću sad ulaziti u neke te detalje svog života, ali znam si nekad pomisliti da li to baš moralo tako biti. Joj, da sam možda imao drugačiju okolinu, drugačiju obitelj, da su me možda poticali u nekim sportovima u koje sam ja bio zaljubljen, da li bi ja više imao uspjeha, da li bi možda završio bolju školu, da li ovo, da li ono. I onda se znam reći, ma ne, baš je sve tako trebalo biti kako je bilo. Ja sam se kroz te neke teškoće koje sam proživljavao kao klinac afirmirao u jednu čvrstu ličnost i puno mi je lakše sada, znači. Jer gledaj, ja se tebi stvarno divim koliko ti radiš i koliko imaš ti energije za sve to, koliko stigneš zapravo toga. Da li to ima veze sa takvim, recimo, to težim djetinjstvom gdje si ti morao na nekakav grublji način naučiti neke stvari? Pa imam to, znaš, kad te neko baci, ne znaš plivati, neko te baci u duboku vodu i onda silom prilike moraš naučiti plivati, a onda si u pličaku jako siguran, znaš. Ja sam, mogu reći, sa svojih 18-19 godina počeo sam zarađivati, sam se brinuti o sebi. Ne znam, evo, imao sam možda jednu tragediju obiteljsku koja mi se desila, koja je još dodatno otežala moj mladi život i nekakav početak, znači bez ikakvog suporta, bez, ne znam, tu sam se čak i o svojoj sestri brinuo i na neki način je podigao. Hoćeš nam reći šta je bilo ili ne? Pa ne bi išao u te detalje, ali gledaj, bilo je stvarno kriznih situacija i u mom najranijem djetinjstvu, znaš, nekako sve je bilo ok dok je moja pokojna baka, jedna i druga bile žive, pa smo nekako, eto, živjeli. Kasnije se to, ne znam kako bi rekao, recimo moj otac nije baš imao problema s alkoholom, znaš, pa je to sve nekako ostavilo traga i na moju majku i na nas kao djecu i sve to skupa, ali to je jedan od razloga zašto sam ja počeo trenirati. Ovo pitanje je to je pitanje koje će tek doći, da. Tako da, velim, ne žalim se jer sam siguran da me to ojačalo da danas budem onakav kakav jesam, da znam kako je bilo teško nekad i da sve ovo što danas, recimo, mi gledamo kao neke teškoće kroz posao, kroz financije, kroz, ne znam, neke stvari su u stvari piece of cake naspram onog što sam ja proživio, tako da meni je super. Ti ćeš me voditi? Da, dolje sam. Gdje idemo? Ićemo skroz do kraja ili šta? Možeš skroz do kraja pa kraj autobusa. Reci mi, ja pamtim jednog Miru sa onom kosom, šta imao si one pleterice si imao. Čuo sam za njega, ima neki tip iz Bjelovara, ima dobre noge i ima pleterice. Ja sam te jednom vidio, baš si motorom, ja mislim, došao negdje na šalatu možda, nisam siguran. Jel ti žao tih pleterica? Pa znaš šta, u to vrijeme ti dugačku kosu imao moj Mario Petreković, s kojim sam ja praktički odrastao, malo ljudi to zna. I on ti onak nekak furao tu dugu kosu, onak neki svoj dobar način, znaš. I meni se to svidjelo kako njegova ta kosa i ja sam pustio kosu. I šta ja znam, klinac 19 godina, ja sam pustio kosu, tu sam imao kosu ovak tu do ramena. I onda šta bi bilo fora za prvenstvo, je pletenice. I to je meni neka frizerka radila kad dolazila tad trenirat kod mene. Bez veze, ženskica provela cijelo popodne, još ja mislim kud onakav
gladan i žedan, sjedim na onoj stolici, zima mi Čekaš još da bilo, završi. da ona završi s tim pletenicama, ali vidiš, na kraju su me svi po tim pletenicama zapamtili, nekako ostao sam i čak tad sam ja onak napravio dobru formu. Da. Koja bi bila, ajmo reći, prva neka forma moja se nazirala da ima formu. 96. sam ja u stvari prvi put nastupio na prvenstvo onako samo inicijativno, onako bez neke posebnog plana prehrane i bez posebnog nekog poznavanja uopće. Koja je 90? 96. sam ja prvi put nastupio, bio sam s Robijem Jakšićem i sa Sovićem pokojnim. Znaš, i to je, znači moja velika želja ti u stvari bila da ja se u nečemu takmičim, odnosno ja sam kao klinac počeo trenirati, što malo ljudi zna, ne znajući što radim, jer sam gledao film Rocky, naravno, što je tad bio Rocky 3 došao u kino, i ja sam išao u školu i vidio sam taj plakat i ja sam rekao idem taj film pogledat. I onda sam vidio da Rocky tamo nekakve sprave nateže, on je bokso, imao je lijepe mišiće. Za mene je tad izgledao kao vanzemaljac i ja sam se u to zaljubio tada. No, međutim, u Bjelovaru nije bilo boksa. I to je bio jedan osnovni problem. Onda sam ja improvizirano, klinac od 13 godina, 14, doma radio sklekove trbušnjake, tetak mi je napravio one federe. Pa ne znam, ja dođem iz škole, ne da mi se pisat zadaće, nego zbrišem u kuhinju da me starci ne vide, jer su više bili ludi od mog natezanja, nekakvih utega, pa ne znam, čitanja tih časopisa, nije bilo interneta, pa gledanja, ne znam, ona mala sličica bude ona mala sličica bude, pa ja te mišiće, ne znam, doživljavam, gledam, pa onda je počelo, znaš, ono, baranje ruke u školi, sam bio jači od ostalih. I onda sam u jednom momentu, moj kum je trenirao atletiku i tamo bila neka teretana. I ja njemu kažem, ajme odvedi u teretanu, ali sam se ja bojao ući u teretanu. Šta sad, dijete, klinac, šta tamo neki dolaze veliki, još će me istući, znaš, one glupe dječje razmišljanja. I on je nekak malo, čini mi se, bio čak i ljubomoran na to da ja idem u teretanu, jer on je trenirao atletiku, pa mu se baš i nije bili smo uvijek nekakvi rivali. I onda sam ja bio ti jedan dečko, nikad neću zaboraviti, Knežević Mirko. To je moj jedan dragi prijatelj i danas i jako lijepe uspomene iz školskih dana nosim na njega. On je izbjeglica iz Iloka bio, znaš. I on ti došao kod nas u razred, onak jedan sav splašen, ono ratno vrijeme, onaj najgori ratni vihor, 94. godina. Čak su ga malo neki zadrikivali u školi, znaš, ono bio povučen i to, i onda sam ga ja, meni on jako bio simpatičan, onda sam ga ja na neki način podsvojio, sam ti ja uvijek bio rmbačija, pa ga niko nije smio dirati u školi, znaš. I ja i on smo ti bili jako dobri frendovi. I ja njemu kažem, jebote, ja bi išao u teretanu, ono bitno. Kaže on, ajmo pitati. Pazi, on me odveo u teretanu, jer ja se nisam usudio sam. Dečko koji je ovakav bio ko Štapić. I neću zaboraviti nikad mi dođemo u teretanu, tu teretanu je tad držao Dražen Družinac. Jedan od boljih bildera koje je Hrvatska imala, jel? I mi dođemo, ja pogledam kroz neki prozorčić i vidim onu spravu što je radio Rocky. Ekstenzija. Možna ekstenzija. I mislim si, to je to, tu ću ja doći. I mi u 4 dođemo i tad je radio Zoran Čujić, isto vrhunski dečko. I ja dođem kod njega i ja kažem, ja bi se upisao i ja vidim tamo puno sprava, znaš, onaj miris, teretane. I ja gotov. I on meni ispiše onu uplatnicu, nije bilo interneta i računa. I ja sad platim to i ja odmah trk na ekstenziju. A on u čudu gleda, kud ja idem? Kakva ekstenzija, ljudi bježe od nogu, ja na noge navalio, jer to radi Rocky. I on meni kaže, ne, počet ćemo sa vježbom za prsa. Ja opet njemu, ne, ja bi ovu za noge. I on kaže, doćemo i do te za noge i neću nikad zaboraviti, moja prva vježba u teretani je bila bench, naravno. I on stavi meni 7,5 kila, sad vidim te lanove utege, žute, stavi sa strane i kaže, legneš na to i nešto guraš. I ja sad legnem, ja sjećam se, gledam u plafon neki tamo, neka svjetla gore i napravim ono 7, 8 i onak pomislim si, bože, ali je ovo teško. Da. Ja rekao, neću više nikad doći, sam da prođe ovaj trening, ja više neću doći. I sad mi odradimo taj trening, mene naravno sve bolilo, nije to ono što sam radio sklekove, neke bezvezne vježbe doma koje su onak, eto, improvizirane bile. I mi ti
napravimo taj trening i sad, znaš, platio sam članarinu, jedva sam skupio novce za to, pa i ovaj Mirko iz razreda, šta ću vam reći, sad došli si u teretanu vodu što se toliko si navaljivo da idemo tamo. I onda, znaš, trening po trening, prvi mjesec, drugi mjesec, treći mjesec, ja sam malo tamo skompo s nekim dečkima koji su tad trenirali i počelo se nešto vidjeti. Kad se počelo nešto vidjeti, to je bio onaj kick koji je mene u stvari gurno u onaj duboki natjecateljski dio iz kojeg se mi znamo, jel? Kako si se odlučio natjecati? Otkud to? Pa ja sam ti uvijek imao želju za natjecanje. Ja i danas imam tu nekakvu neopisivu želju, ja bi se u svemu natjecao. Žare je sad uveo novu modu ping-ponga koju ja baš i ne znam igrat, ali ja imam želju da ja s tim igram, da ja to probam. Taj neki natjecateljski duh ja imam. On je prisutan, ne znam od kud je, vjerojatno sam rođen s njim. Trenirao sam i nogomet. Moja prva želja je bio boks, nije ga bilo u Bjelovaru, da je bilo boksa vjerojatno se ne bi upoznali jer bi ja svu tu svoju nekakvu energiju usmjerio u taj sport. I onda malo pomalo kako sam dolazio u teretanu, bilo je par dečki koji su bili stvarno onako u dobrim formama i to je onako bilo u povojima, tek smo se osamostalili. Sjećam se, to je bilo 92. prvo prvenstvo dok još i Neven Čorak nastupio, to se pričalo u teretani, to je bilo ono, nekako se to sve drugačije doživljavalo tada. I 93. sam ja prvi put gledao prvenstvo u Samoboru, tad je Žare nastupio, kad sam vidio Žareta, kad sam vidio Eugena, kad sam vidio Vrbančića. Ja sam se šokirao kad sam vidio te mišiće na stage-u i onda sam poželio da bi ja to, no međutim nije bilo baš previše razumijevanja od tadašnjih ljudi koji su vodili fitness. Za mene, da li ja možda nisam njima u očima izgledao kao neko ko bi nešto mogao napraviti, ni bitno, ali evo, nekako dosta dugo je trajalo to da ih ja pitam jel bi ja mogao na prvenstvo, pritom ne znajući ništa ni o prehrani, pritom ne znajući ništa ni o suplementima, znajući samo da se puno trenira. I nekako sam im bio valjda dosadan i to i onda u jednom momentu su odlučili ipak da me spreme za prvenstvo. To je bilo 96. godine. Ja sam naravno bio sretan kao malo dijete i tada je već Igor Ljubić, moj veliki prijatelj isto, u Zagrebu pokupio nekakvo znanje koje je ovdje bilo puno veće nego u ostalim dijelovima Hrvatske, pa je on to znanje na neki način meni prenio koliko je on to mogao u tom trenutku. Čak mi je on napisao tu prvu dijetu koja je bila onako malo, ajmo reći, nikakva za mene i ni forma nije bila, ne znam, bog zna kakva, ali sam prvi put probao što znači biti gladan, istinski gladan, što se znači boriti sa gladi. Pazi, mi kad se borimo sa utezima, kad se bori, ne znam, Luka Modrić sa loptom, trčanjem i svojim suigračima, kad si ti sit, nekako to lakše bude, ali mi se borimo s dva protivnika, to je glad i teški treninzi. Ta glad često bude ljući neprijatelj nego sam trening, jer ja znam jako puno dečki koji mogu ozbiljno trenirati, ali ne mogu baš biti gladni. I ja mislim da je to, da, ja mislim da to je ono što nas izdvaja, neke ljude koji smo uspjeli tu dijetu izdržati, tu torturu koju dijeta nosi. I ne znam, nekako to prvo iskustvo, znaš kako se kaže, mačići se bacaju u vodu, to prvo prvenstvo je bilo za mene i traumatično i dobro iskustvo i isto razmišljanje je bilo, ma šta, ja više to neću nikada, znaš, ovo ono. I onda se u jednom momentu sam ti upoznao Dražena Vrbančića, u kojeg sam tad gledao kao ono suho zlato. Naravno, Igor nas je upoznao jer je Igor, mislim da su oni čak i plesali neki strip tada zajedno. I ja sam te Dražena pitao, bili on sa mnom htio malo raditi i trenirati i on je pristo i došao je čak kod mene u Bjelovar, bili smo jedno 5 dana zajedno proveli. I to je jedna prva ozbiljna dijeta koju sam ja proveo. Ja sam mislio da sam ja na prvoj dijeti bio na dijeti. Možeš ravno. Ali onda kad sam s Draženom prošao dijetu, drugu 99. shvatio sam da je to puno ozbiljniji, da on ima puno ozbiljniji pristup od većine tadašnjih natjecatelja koji su bili na bodybuilding sceni. On me stvarno naučio nekim stvarima koje ja nisam znao, koje su mi dobro došle
i u kasnijim nekakvim pripremama i to je ona forma gdje ti mene pamtiš sa pletenicama, gdje ajmo reći da je prva forma bila kak treba i gdje sam ja možda i zapažen bio od strane sudaca i šire neke ja te se sjećam od tad, ja te se ne sjećam od 96. Da. Jer ja sam isto nastupio 96. Tako, tad je već Dražen znao i kakve se gačice nose i kakva boja treba biti i na nekim detaljima mi je pomogao na kojima smo, mislim, stvarno čovjeka može puno naučiti njega, tada. I onda sam 99. nastupio i tu sam bio u kategoriji sa žaretom, tu sam opet stepenicu više krenuo, gdje sam se upoznao sa žaretom, naravno kroz motore, to je isto jedna simpatična priča. To je sljedeće pitanje sa žareta. Da. Mi smo ti 99. bili u kategoriji, to je bila jedna jaka kategorija gdje je bilo jako puno ljudi, bio je Miša Sambrajlo, bio ovaj dečko iz Dubrovnika, jako dobru formu imao, kako se on zove, Jabuka su ga zvali. Bio ti Alen Putica, stvarno je bila kategorija, ono, bomba i tu ja nisam ušao u finale naravno. I Žare je, mislim, tada pobjedio i ja sam njega, čak sam ga i sliku tražio. I onda sam ti ja jednom prilikom, ne znam, našao se u Zagrebu, on je vozio ZXR-a. A ZXR Kawasaki je bio moja želja. I ja sam ti sjećam ušparao neke pare, nešto mi je stari tada pomogao, pokojni. I ja imam pare za motor. I ja sam vidio taj ZXR ispred Jumpa njegov, znaš. I ja sam znao da je to njegov motor. I ja sam ti došao u Jump, dobar dan, radila je Željka, čupava, neću je nikad zaboraviti. I ja kažem, prosto, možda tu žarku. A znaš da su se nosile ne Motorola, one Nokije? Da? One Nokije su ti se nosile, znaš, one banane? Znam. 99. I ja sam ti imao taj telefon, to ovakva gljuntra bila, desno. I on ti je... I ona mi je dala broj Željka, znaš. I ja nazovem, Bog Miro je ovdje iz Bjelovana, ne znam, mi se sjećaš, bili smo zajedno u kategoriji, ja bi kupio tvoj motor. Ne znam, ne mogu se sjetiti, nešto Žare promrmljio i evo, veli, doći ja za 10 minuta. I on dolazi u Jump, danas sad te se sjećam, ti si one s pletenicama. I kažem ja njemu, jel bi prodao motor? Kaže on, pa nisam razmišljao, možda i bi. I ja njemu kažem, pa koliko tražiš? On kaže, ne sjećam se onda, 11.000 maraka, lupam bez veze. I ja kažem, može, ja iz torbice, krenem vaditi novce, a on skoči na mene. Ne, tu, pa ti lud! I rekao, šta je čovjek, ja novce dajem, hoću ići kući s motorom, znaš ono. Ma ne, čekaj, stani ovo, ono, i onda ti on nešto tražio sebi, neki drugi motor, ja sam naravno gorio od želje da se vozim. I to je bio neka prekrasan dan i onda sam nazvao jednog dečka u Ivanić kojeg sam prije tražio i kupio sam Hondu i Žare zove, dođi po motor, ja sam našao drugi, ja rekao, već sam kupio. I tak smo ti se mi u stvari upoznali ne preko bodybuildinga nego preko motora i počeli smo se zajedno voziti te 99. godine u stvari počelo to naše nekakvo, ajmo reći, ozbiljnije prijateljstvo i druženje. Koje se do danas održalo uz male pauze. A to ti je Antonio normalna stvar, znaš, ne možeš ti očekivati da dvoje ljudi koji su, ajmo reći, bliski kao što smo mi bliski, koji stvarno dijele nekakve možda i tajne i povjeravanje, znaš, to je kao nekakav mali brak. Ne možeš ti očekivati da se, znaš, tu proradi možda neka mala posesivnost, pa nekakva, znaš, ono, ti si, znaš, povrijedio mene, jer mene ne može povrijediti čovjek do kojeg ti nije stalo, govorim kao čovjeka, kojeg ti ne cijeniš, ti ljudi mi nisu bitni u životu, oni koji su mi bitni u životu ti me mogu povrijediti. Vjerojatno i to se i nama desilo. Naravno. To je bilo s jedne strane simpatično, slušaj sa strane kako si ti ljut na njega, on na tebe, to je ko neka veza, čovječe. Da, ali pazi, svi imamo takvih prijatelja. Da, svi imamo takvih prijatelja. Ja na neki način prema Žaretu osjećam jednu veliku zahvalnost, jer on je dobrim dijelom kriv za jedan dio mog profiliranja i kroz sport i kroz život. Znaš, on je meni često bio nesvjesno. I učitelj. Tako je, on je meni često bio nesvjesno mentor. Znaš, jer ja sam sličnih razmišljanja kao on, znači od motora, od bodybuildinga, od sporta, od nekakvog životnog pogleda gdje se uvijek trudim da sam u životu fair prema ljudima, da znaš, onako nekako možda sam ja old school još ostao ta nekakva stara škola koja lagano izumire gdje se još uvijek drži do dogovora. Znaš, ako smo dogovorili da danas snimamo, ma nema, mene može zvati neko za
ne znam, 10.000 eura posao, ja sam s tom dogovorio. Tako da, ne znam, velim ti, osjećam prema njemu dosta veliku nekako i poštovanje i zahvalnost i on je stvarno jedan veliki sportaš, veliki prijatelj, naravno s tim malim pauzama i mušicama koje svi imamo, ali u principu kroz druženje s njim može čak jako puno naučiti i o sportu i ovako. Najdraža pobjeda? Pa ona u Beogradu gdje smo zajedno bili. Da. To je bila nekako... Domo sindikata. Da, najdraža pobjeda, da. Zato što, onako iskreno i ruku na srce, Srbi su nekako uvijek bili malo ispred nas u bodybuildingu. Moramo im to priznat, tu je od Miloša Šarčeva, od Nasera, od kasnije ovih dečki Milanovića i ove mlađe generacije koji su stvarno pod Miloševom ili nekakvim njegovim utjecajem dali i samo psihološkim ili i njegovim mentorskom zaslugom napravili to što su napravili. Nekako su oni bili malo ispred nas i to ti je onak opet probudilo jedan onaj inat u meni, nemaš ti biti bolji, ja moram to dohvatiti, znaš. A i te godine kad sam se počeo spremat, nekako mi se dogodila tragedija, tata mi je umro. I onda mi je nekako ta dijeta bila lakša, znaš, jer nekako sam kroz tu tugu i kroz tu bol lakše trenirao. Ne znam, trening je bio jedan ispušni ventil za te sve nekakve osjećaje koje sam imao tada. I možda je zato forma i bila bolja nego što bi možda bila inače. I sjećam se, Žara je zvao i rekao je, čuj, ima neko prvenstvo u Beogradu, ajde da idemo od zezancije, onak da se probamo malo tamo. Iće kao, ne znam, Antonio, mislim da je išao i Demo i dosta Kobac je išao, bravo, tako je. I ja, i sad da li je Mikla, ne sjećam se? Ne, mislim da on nije bio, ali moguće, neću se sad sjetiti točno. I točno se sjećam da smo nekako napravili dobru formu i ja nisam puno radio ni pražnjenja, ni punjenja, ni ne znam, nekih stvari, ono što uvijek radim, znači praženje, pa izbacivanje vode, naprosto forma je bila dobra. I prvo ajde idemo. I sjećam se, Žare, Milje i ja sjedamo u auto i dolazimo, tamo što ja CD zaboravio, pa se Milja vraćala taksijem. Sve nekako onak tropa ide. I dolazimo tamo i sjećaš se da je to kasnilo, da smo mi tek negdje oko 11 krenuli s tim prvenstvom u noći. Grozno. To se ne sjećam. Grozno je to kasnilo. I ja sjećam da smo mi ležali, imali smo jednu prostoriju, bili smo svi zajedno. Ti i ja smo bili i Demo i Kobac i svi smo bili u toj prostoriji. Sjećam se da je došao Dal Milanović, da li neko je tebe došao pozdraviti. Ja sjećam da sam ja tad njima bio anonimus, jer ja nisam nastupao baš toliko po europskoj i svjetskoj sceni. Tebe su već imali priliku upoznat. I ja onako ležim da izjednačim vodu i čujem kako on tebi govori. Kao, pa evo, malo sam vidio, čuj, srednju kao do 80 će da dobije Terzo. Da. Ovu do 90 će da dobije Dimitrijević. A ovu tešku ti Hans, neki Hans je bio, sjećaš? Da. Ti Hans kao, to će biti čupavo. Ja ležim i to ono, i kad je to kasnilo, u jednom trenutku Milje dotrčava i kaže, Miro, ti si, ajde. I ja skačem i oni mene sve nešto na brzinu mažu, ja nešto popravljam broj, gačice, ono. I sjećam se, oni već stoje u liniji, ja dolazim iza onog paravana i kak ja dolazim, oni meni svi dobri, ja vidim, kakva kategorija, ono svi napucani da boli. Ali vidim kak ja dolazim da oni onako malo tonu, znaš kad vidiš u pogledu, znaš ono, šta je sad ovaj došao. I naravno, to se na stage pokazalo kao tako, ja sam pobjedio tu kategoriju. Neki kažu uvjerljivo, nebitno. Ti si pobjedio tešku i to mi je onako nekako ostalo u sjećanju da smo ipak mi u Beogradu dominirali nad domaćim natjecateljima, što je ono neko zdravo rivalstvo, znaš, koje, ja mislim i dan danas fali u sportu, da smo mi nekako jedni druge vukli, neko to zdravo sportsko rivalstvo. To te čini boljim. To te čini boljim i ta konkurencija iznjedri super formu. Pehar bio najdraži, znaš. Tad nije bilo apsolutno, sjećaš se? Da. Pa smo ga, slavili tamo.
ti je važno, šta ti misliš da je važno kod dobre forme za pripremu u bodybuildingu? Šta je važno? A ima više segmenta što je važno. Mislim da je najvažnije da se čovjek od našeg sporta ne zapusti cijelu godinu. Mislim da nekakva... Na klopu ili na treningu? Šta se misli? Na jedno i na drugo. Mislim da nekakva prehrana koja mora pratiti naš sport mora biti prisutna cijelu godinu. Jer mislim da s tim dobijamo onu kvalitetu mišićnu. Odnosno sa stažem, sa kontinuiranim prehranom i sa kontinuiranim treningom. Naravno, postoji periodizacija treninga, ne možeš biti u formi, nitko, nijedan sportaš ne može biti u 100% formi cijelu godinu, ali se zato moraju odrediti ciljevi. Mislim da je ok 2 prvenstva godišnje, mislim da bi preko toga bilo malo puno. Da. Jel misliš na jedno na proljeće, jedno na jesen ili samo u jednom? Mislim jedno na proljeće, jedno na jesen. Da. Znači ono kad završi na proljeće da dobiješ onaj jedan mali odmor, gdje se ti malo odmoriš, gdje taj recimo 2-3 tjedna, da ti se onako i tijelo, mjesec dana malo oporavi, da to budu malo lakši treninzi, da to bude malo uživanje u nekim stvarima što nas i čini, jel, ljudima, da si možeš malo pojesti neku klopicu, naravno ne pretjerivati i tako dalje. I mislim da su te stvari jako bitne, ali sad ću ti reći jednu stvar. Ja se tebi divim s druge strane, ali ti si meni malo prije to rekao, ali ja se tebi divim koliko si ti ustrajan u tome. Ti si jedan od najdugovječnijih natjecatelja, govorimo o natjecateljskom bodybuildingu, na ovim prostorima i ja se na tome divim da ti i u tim godinama i nakon svega što si osvojio, što si prošao i glad i dijete i u modernije vrijeme i puno rigoroznijih dijeta od onih što smo mi radili kad smo imali neki svoj moment, da još uvijek imaš i volju i želju i da još uvijek s istim žarom treniraš, vidiš, to je nešto što te izdvaja od one mase, šire mase recimo sportaša. Mislim i ja se to čudim, otkud to još, ali ne znam, vuče me to. Možda naprosto ne znam šta bi radio da se sad ne natječem, da nemam taj cilj. Ja moram imati neki cilj. Lakše mi je proći godinu ako imam neki cilj na kraju. Vidiš, ja sam tu malo drugačiji od tebe. S jedne strane mi je drago da ja imam tu nekakvu širu paletu stvari koje radim u životu. Tako da meni nikad bodybuilding nije bio jedini i primarni cilj, da nekako nisam bio, a možda je to i loše, možda bi bili i bolji rezultati da sam bio posvećen kao ti. Ali vidiš, ja sam imao neke svoje ljubavi, to su motori, to je, ne znam, obiteljski nešto bilo vezano. Imao sam jedan krug prijatelja dobrih s kojima sam se družio, kasnije sam krenuo nekakav posao, to je proizvodna sprava, pa teretanu svoju, pa nekako sam bio i poslovno i privatno nakon prvenstva ispunjen nekim drugim stvarima. Mislim da svaki sportaš u jednom momentu svoje karijere treba pronaći sebe u nekim drugim stvarima životnim u kojima će uživati. Da, to trebaš osjetiti, to radiš srcem. Ako u nečem uživaš, to onda srcem radiš. Tako je. Ja sam se prestao takmičiti, ali to ni tu stane. Gdje? Tu kod unutra. Da. Ja sam se prestao takmičiti onog momenta, tu sam stao. Onog momenta kad sam prestao u tome uživati. Da. Ok, mene je malo i ozljeda udaljila od gdje smo mi s onim papirima? Evo tu su papiri. Ja ću samo predati, mogu izući sekundu. Kakva je situacija sa proizvodnjom sprava? Mi smo vidjeli sad kod tebe novog čovjeka tamo. Svidio? Da, odem se. Sprave su ti stvarno dobre. Dobro je to što proizvođač sprava je ujedno natjecatelj koji kuži kako to sve skupa treba izgledat, koji može si dozvoliti kod ti da malo odreže nekako željezo pa malo zavari po drugačijim kutem i da sve to skupa proba i na kraju taj finalni proizvod da bude savršen za trening. Šta ti još nedostaje? Šta ti još nedostaje glede
glede nekakve izvedbe da budeš kvalitete recimo Gym 80? Pa gle, jer ti imaš neke stvari puno bolje glede samog pokreta nego što imaju recimo oni, ali izvedba me zanima. gle, prvo ću ti reći, meni je odmah u startu falio kapital za razvoj. To je ono što mi je falilo, jer ja sam kroz posao izdvajao nekakav mali kapital i ulagao u razvoj. Što znači razvoj? Razvoj znači kad napraviš jednu spravu i shvatiš da nije dobro. Jer ja nisam ničije sprave kopirao. Znači ja nisam išao na tu opciju da ja izmjerim nečiju spravu i ja sad njihov dobar kut prenesem. Ja sam u principu poznavao sprave, kroz sport sam ih i treniranje upoznao i onda sam kroz te neke sprave shvatio što ne bi bilo dobro. I to sam pokušao u svojim spravama ispraviti. E sad, falio taj kapital. Ja da sam imao nekakav veliki kapital i da se ja mogu uložiti u razvoj koji bi trajao recimo godinu dana pa onda sa spravama izići na tržište, to bi bila jedna druga priča. Ali ono što je kod nas vrlo loše, to je ta poduzetnička klima. Prvo, mala smo zemlja, siromašna smo zemlja, nema toliko potrebe za spravama, jedino što bi moglo nas izdignuti to je izvoz. Država baš nema sluha za nas nekako srednje poduzetništvo, bez obzira koliko se oni deklarirali da oni ne znam ovo ili ono, mi smo srednji poduzetnici, pogotovo neki potencijalni izvoznici kao što mi imamo taj specifičan proizvod sprava za vježbanje koji nije baš u svijetu jako zastupljen i mislim da je tu dosta veliki potencijal propušten kroz nekakvo zapošljavanje dosta ljudi u mom proizvodnom pogonu konkretno. I tako da ne mogu ti reći da je baš neka blistava situacija, mi smo naše sprave dotjerali do onog nekakvog maksimuma omjera cijene i kvalitete. Ja mogu sutra napraviti spravu koja će biti uz bok Technogymu i Gymu 80, no međutim takvu spravu ja ne mogu prodati za tu cijenu. I dalje ovdje na našem tržištu, konkretno hrvatskom, cijena diktira prodaju, a čuj, kad tu dodamo neke sprave koje se uvoze izvana, koje su polovne, kojima mi ne možemo konkurirati naprosto cijenom, jer sirovine su skupe kod nas, prodavači nekakvih sirovina žele zaraditi puta 3, nema nekakve širine tržišta. Ja imam dosta problema sa nabavom materijala. Ne znam, tipa sad govorimo o Skyu, ovaj mjesec će biti crnog Skya, idući mjesec će doći malo drugačiji crni Sky. E sad ja trebam čovjeku napraviti još jednu klupicu koju je zaboravio naručiti od mene i onda ne mogu nabaviti više takav isti Sky. Znači dosta problema je u tome i čak razmišljam da ću se prebaciti na nešto drugo. Evo, moja Ira je počela s tim dizajnom namještaja i mislim da ćemo se prebaciti na tu granu koja malo više zagrabi širu populaciju ljudi i dosta dobro to ide u nekom dizajnu, meni dosta dobro ide da to sprovedemo u djelo. Mislim da ćemo se lagano prebaciti na taj dio i da ćemo sprave. Nažalost, to je moja ljubav, ali morat ćemo to iz ekonomskih razloga staviti u drugi plan. Znači namještaj, ograde, šta sve? Pogledaj, mi imamo jedan veliki pogon od nekih 600 kvadrata. Imamo jako puno strojeva. Mi u ovom trenutku imamo kapacitet da možemo zaposliti 10 ljudi i da svako ima svoje radno mjesto. Naravno da nemamo taj kapacitet, nije popunjen jer nemamo potražnje tolike za sprave. Tako da ćemo se probati prebaciti na taj nekakav namještaj što je nama puno jednostavnije raditi. Naš sprava je komplicirana, sprava je nešto živo. Sprava mora disati, ona mora raditi, ona mora funkcionirati, ona mora letiti, ona mora klizati, ona mora pogađati. Tu je niz stvari, dosta se isprepliče radinosti kroz sprave, od kromiranja, od tapaciranja, od bravarije varenja, od lakiranja. Znači dosta je tu spojeva na jednom mjestu, tako da ipak mislim da je nekakvo jako loše vrijeme zahvatilo i potencijalno ljude, između ostalog i sam si u nekakvom razmišljanju otvaranja fitnessa, pa znaš što te sve čeka i što sve moraš platiti da bi otvorio neki fitness, da bi taj fitness eventualno održavao se, pa ti zaradio mukom zaradio nekakvu prosječnu hrvatsku mjesečnu plaću. Tako da se malo ljudi više odlučuje na otvaranje fitnessa, na obnavljanje, neću reći samo otvaranje novih, nego i na obnavljanje postojećih stvari. Ulaganje. Da. Tako da vidjet ćemo koliko će to još živjeti, ali mislim da ćemo se više sad na taj namještaj fokusirati što se tiče proizvodnje.
tebi je taj posao zapravo pomoćni jedan, odnosno lagano sa strane, nije glavni. Sad se baviš produciranjem, sad si malo više u glazbi, pošto si zajedno sa Irom, ideš na koncerte, brineš se o nekakvim potpuno drugim stvarima od onih na koje si navikao do prije tog nekog razloga. Šta radiš sad? Dobro, moram te ispraviti, ne bavim se produkcijom. To mi je žar rekao, ideš za glazbenog producenta, šta je rekao? Ne, to ti je glazbeni neki inženjer, a znaš zašto sam to upisao? To sam upisao iz razloga jer mi je više dosta da budem glup kad dođem s njom negdje na koncert i da ne znam šta je XLR, šta je ne znam master, šta je ovo, šta je ono, znaš ono, dolazio sam tamo s njom, onda ti dođu ti gazde, pa mene pitaju, gdje da ti dam master? A ja u čudu gledam, što je master? A reci nam šta je, ajde sad nam reci šta je. Master, to ti je kad onaj glavni zvuk vani. Aha. Kad ti on donese ona dva kabla i ušteka se kod tebe i onda on ima zvuk vani. Da. I sad ja to ništa nisam znao i onda sam rekao, ma gle, idem ja upisati, to je jedan naš prijatelj Andrej, otvorio NPA akademiju i odlično to čovjek radi. Sad već kasnim na nekim predavanjima zbog nekih drugih obaveza, ali glazba, ja mislim da glazba i sport pokreću svijet. Glazbu i sport da maknemo iz svijeta, ja ne znam, mislim da bi svijet bio jako tužan. Glazba je nešto prekrasno, znači, ja mislim da svako ko bi dobio nekakvu priliku da na neki način se približi stvaranju tome, kao što sam se ja približio kroz Indiru, ja mislim da je to nešto prekrasno i ja uživam naprosto s njom i tim nekim stvarima, putovanjima. Ja sam u principu u ovoj cijeloj priči njen menadžer i čovjek koji se bavi svim onim stvarima da bi ona mogla sve od sebe dati na stage-u. Je to težak posao? Pa je, dosta težak posao, malo ljudi to zna. S kakvim problemima se ti susrećeš? Pa gledaj, tu ti je dosta, recimo, imaš problema sa ugovorima, ljudi razne stvari ti neće staviti u ugovor. Problem ti je sa ljudima, znaš, rad taj na terenu, često puta ljudi ako te naruče da sviraš u klub, oni te dožive kao da su te kupili, pa te mogu malo i razvlačiti privatno, znaš, pa malo bi oni i doma da se družimo i malo bi oni i popili si neku rakijicu, naravno mi alkohol ne konzumiramo, pa im je to čudno. Ima tih nekih stvari koje su, ovo težak je, teško je, evo reći ti jedan primjer, mi smo išli jednu svirku, smo imali u Beogradu, svirali smo u Beogradu, nakon toga sam se vratio u Zagreb, odspavao sam 2 sata i putovali smo za Švedsku. Znači ja praktički 4-5 dana nisam imao kvalitetan san, odnosno jesam u kombiju po par sati na smjenu vožnja i onda smo nakon toga par dana išli za Kanadu. Da ti ne kažem da sam se vratio iz Kanade nakon tjedan dana. Prebijen, da. Znači, tako da. Jel lakše sad Indiri, od kada je pokrenula samostalnu karijeru, ili dok je bila dio jednog tima? Vjerojatno su neki drugi ljudi brinuli o nekim drugim stvarima kojima se ti sad moraš brinuti. Je li bilo tad lakše ili sad? Kakva je situacija? To moram pitati nju, ali po njenim nekim reakcijama ipak mislim da je sad lakše. Jer ja se prema njoj ponašam kao prema nekom svom. Znači, ja ju mazim, ja joj terapiju slažem i igrom slučaja, eto, imam neko znanje u toj suplementaciji, pa sam joj i to prenio od neke vitaminizacije, od prehrane, od tih nekih stvari, recimo, ne znam, desi se neki problem, ja njoj o tom ne govorim, ja to rješavam sam, rješavam s menadžerima s kojima surađujemo. Ona uvijek dođe na gotovo, uvijek se brinem da je to Ona radi svoj posao. Ona je sad, znači, ona pjeva. Tako je. Njen je zadatak postoji da ona pjeva. Ona je sklada, sa što si rekao? Da, ona piše pjesme. Ona piše pjesme, konačno je dobila i tu priliku nakon izlaska iz benda, da se može ostvariti kao autor. Što mi je izrazito drago, znači nije baš imala hrabrosti za to, pa sam ja malo onak gurno. Pa probaj, pa i to. Sad počela raditi. I evo, super, evo, funkcioniramo ok, imamo nekakav zajednički cilj, ono o čemu sam malo prije govorio, znamo da radimo za sebe, znamo da radimo za neku svoju budućnost. Ok.
šta radiš kad ne radiš? Pa nema toga. Uvijek nešto radiš. Uvijek nešto radim. Gle, neki put mi dođe dosta svega, i mailova, i ugovora, i željeza, i Skaja, i mojih radnika u radioni, i nekih ljudi iz našeg benda, ono, baš bi najrađe pobjegao i rekao svemu dosta. Ali onda opet nakon jedan dan nekakve pauze počinje ti falit. Mi smo naprosto radoholičari, navikli smo na nekakav takav tempo, kao i pušač na nikotin. Znači, kad kaže neću više pušiti, onda za 2 dana se trese jer je naprosto navikao na takav život. Jel ti fali na tjestenski bodybuilding? Pa... Jel ti dođe nekad, u recimo kad si tamo u teretani, treniraš, dobro se osjećaš, imaš pump nekakav, jel ti fali to? Pa... Znam mi nekad past na pamet kako bi se ja sad spremio. Znaš, sa puno nekakvih promjena u mojim pripremama, jer ono što sam ti rekao na treningu, otkad se ne bavim aktivnim natjecateljskim bodybuildingom, počeo sam raditi neke stvari koje sam se bojao tada. Od nekih promjena u treningu, od nekih promjena u prehrani, od onoga, i shvatio sam da u stvari se meni ništa nije dogodilo kad sam to počeo primjenjivati u ovome. I onda sam shvatio da to u stvari i dobro bi bilo u nekom segmentu priprema ubaciti u te pripreme i baš mi neka zna kako bi to sad izgledalo da ja to sad napravim tako, da li bi moja forma bila bolja. A ja ću napraviti. Ti ćeš mi dati ideju, ja ću to napraviti, ja ću to probati sad. Pa evo, ja sam uvjeren da će to biti dobro. Jer ja znam, ja sam svjestan da ja, pošto postoji mogućnost da se opet sprema za neko natjecanje, da ja moram promijeniti nešto. Ali znaš šta, meni bi ti bilo drago da ja mogu neka svoja drugačija utemeljena gledišta koja ja sad imam po treningu, tebi pa ćeš mi ti reći, ili ćeš me tražiti negdje u mraku. Da si ga pregledaš šta liči. Šta je ovo? Ali znaš šta ću ti reći? Sjeti se one forme u Slovačkoj, kad sam ja išao s tobom. Sjećaš te forme? Dobro. Tad si bio možda i najtvrđi u karijeri. Nisi bio toliko možda... Teško mi je to sad usporediti, ali bio sam jako fantastična tvrdoća. Tako da to, ali nemam pojma, možda mi možemo... Ti mene, sjećaš se o sobi, ti mene govoriš, ma uzmi malo soli prije Znaš što to meni rekao? Ko? Na onom seminaru Mauro Sassi. I dobro je rekao čovjek, a znaš zašto? Je, dobro je rekao, to se poslije pokazalo, to je super. Kužiš? Ali ja sam se tad toliko bojao, ja isto, jer rekao, jebote, pa na šta ću ličiti sutra, čovječe, znam kako sam sad formi, još soli da ubacim, kužiš, šta nas, samo mi fali da se zavodim. Tako je, a znaš zašto, on je tu žličicu soli u 24 sata jednu stavio, jer bez natrija nema pumpinga. I gotovo, i on je tu pogodio, opet si ispraznio si natrij, a dao si ga onoliko malo da imaš taj pumping. Čuj, te neke sve stvari sam ja isto kao i ti, znaš, mi smo zajedno nekako učili, paralelno se i takmičili. Treba imati hrabrosti, probat nove stvari. Tako, ja nisam imao isto. Znaš, ali to je normalna reakcija. Ja sam se isto bojao, a meni je bilo 3 zrna riže. Ne, i onda šta se desi? Počinješ jesti svoj mišić, onaj koji gradiš toliko dugo, bez ugljikohidrata. Recimo, ja tu dijetu, masnu dijetu nisam nikad volio, nisam je doživljavao kao... Znači za mene mozak, živci i punjenje mišića, odnosno glikogena u jetri i u mišićima, funkcionira na bazi ugljikohidrata. I to je program koji najbolje radi. Ja znam, kad sam se znao isprazniti dobro 2-3 dana, pa kad sam pojeo prvi dobar, obilan obrok visoko kvalitetnim ugljikohidratima, pa to je kod da ti krene toplina neka. Toga kod nas ti nema. Grijanje si upalio. Reci mi, šta slušaš ti u slobodno vrijeme? Ja sam ti onako... Tinu Turner, slušaš si sad? Ja sam ti onako malo, to sam i sinoć kod tebe primijetio, da ti volim više laganije stvari. Neke stvari koje mene onako emotivno diraju i onda ja dobijem najveću snagu za trening. Ja ti najviše u nekoj srednjoj školi i ranije sam ti slušao Crvenu jabuku. Prljavce obožavam. To je nekakva mladost što se tiče domaće glazbe, što se tiče strane, tu su bili Guns, Depeche Mode. Depeche Mode je onda počeo, to je bilo negdje moja srednja škola, 92. 3. Onda su izbacili
onaj čuveni album, ne znam kako se zove, ono, In the Room je bila stvar na njemu, to je bilo ono otkidanje. Metallicu volim, od strane glazbe obožavam Michael Jackson, Tina Turner, si spomenuo? Da. Ja ne znam kog bi ti još spomenuo, sigurno sam nekog zaboravio i sad kad prođem te vidjet ću, zašto nisam rekao? Ti znaš da si ti mene zarazio? S čim? Ti si meni zapravo otvorio oči. Otvorio si oči, mi smo pričali prije kad smo se družili, znali smo se družiti malo više, malo manje, ali govorio si mi, uvijek si imao nekakve scene iz tih XU filmova. I onda si to napravio, kad si, da, neke monologe si uvijek imao. I onda, kad si spomenuo jednom braću Čvorović, ja te pitam, ko su ti Čvorovići? Ti to ne znaš? Ja rekao, pa ne znam. Moraš to gledat. Ja si mislim, pa je, bit će dosadan film sigurno. Međutim, taj balkanski špijun, maratonci, ko to tamo peva? Za mene ne postoje bolji filmovi. Jesi gledao 3 karte za Hollywood? Nisam to gledao, to si mi spomenuo neki dan. I ima toliki spisak tih filmova koje ja nisam gledao, ali ja sumnjam da nešto može nadmašiti ova 3 filma. Ne može, ovo su 3 kultna filma i to je jedna odlična priča sa Srđanom Dragojevićem koji ih je, on je uporno htio nekakvu dramu napisati, ali su mu ispadale odlične komedije, pa je bio iz svoje vremena, mislim, i nesretan zbog toga. Ja dosta to znam i čitati o tim filmovima na internetu, ima nekih dobrih. Recimo zašto Seka Sablić nije dugo razgovarala sa Borom Todorovićem, znaš što? To si mi rekao, to znam, ispričaj sad to ljudi. Da, imali su onu kultnu scenu koju su snimali. Šta to radiš kume? Da, Šta to radiš kume, gdje je Bora Todorović gol, doslovce gol, kao vodi ljubav sa Sekom Sablić jer je dolazio na taj nekakav jezero. I sad u sceni, u snimanju tog filma, gdje su oni pokrili nekakvom dekom, gdje oni kao vode ljubav, ona se skida, on je stvarno krenuo voditi ljubav s njom. I ona poludila i prekinula snimanje i rekla da neće nastaviti dalje snimati film, jer mislim oni stvarno... A dobro, Mirko je tak poslije ubije. Da, ali pazi, a on je to rekao, piše ti to imaš na internetu, čitaj, on je to rekao, pa šta se ljuti, šala je bila. Tako je Brajo isto. Šala. Tako da ima tih dobrih... Koja ti je najbolja scena koji ti je najbolji film od ta 3? Tebi je baš ta, sad kad si čuo gotovo. Ali mislim da mi je najbolja scena kad Danilo Bata Stojković, znači legenda opće balkanskog glumišta, takav glumac mislim da se više neće roditi, iako dolaze te mlade snage i stvarno svaka čast i Srđanu Todoroviću i pokojnom ne mogu se sjetiti, što je umro nedavno, ne mogu se sjetiti sada, i ima to stvarno podmladak koji dolazi, ali neće ih nitko nadmašiti. Ma nema šanse. Najbolja mi je scena kad je išao špionirati podstanara, pa su oni došli iznajmiti nekakav stan, pa se popeo po onom, po onom gromobranu. Po onom gromobranu se popeo i gleda kao slika nešto i Bora Todorović ga skuži i on se ovako uplaši i bjež brže, naravno ubježani je opo s balkona na leđa i najbolji dio u toj sceni kad on padne dolje i dođe ali sljedeća scena, znači ono na što moraš obratiti pažnju ako ćeš gledati onom film, ne, to je poslije. Kad oni sa balkona snime kao dolje i dolje nema nikog jer on bježi, a trava ulegnuta. Ko da je stvarno pao. Da. I onda on bježi ono četvronoške, a hlače pukle na guzici, to je najbolje. I onda je sa onim svojim bedžom, ja mislim da je... Da, zakrpo. Kao zakrpo hlače. Da, još je došao doma ljut kad je rekao, dolazi, otvara, on razbijen se. Šta je bilo, ništa, pao sam. Da, kaže mu kćer, tata, šta je bilo? Ma ništa, more, pao sam, veli on. A kaže žena mu, gdje si more pao? A na zemlju gdje bi pao? Šta gledaš da je rakije? Evo, to je kultno. Ne, ali stvarno si me zaražio s tim. Ja sam od tad pogledao i taj balkanski špion, i maratonce, i kod tog, ja sam tu pogledao ko zna koliko puta. Ja bi to opet mogu gledati. Jer to je iznova... Sad mi se sjetio Nebojša Glogovac pokojni. Da. Znači strašan glumac.
Ima stvarno mladi glumaca koji dolaze, tu moram reći Sergej Trifunović me oduševljava svojim nekim ulogama, ono stvarno ok. Da ne kažem mali Nikola Đuričko, znaš ko je on? Ona legendarna ona faca, on ne treba ništa glumiti, on kad se pojavi je legendarno. To ne sa grbenim nosom? Da. Ja bi tako htio upoznat, sad ove baš koji su ostali živi, to sam ti rekao, Voju Brajovića, kako bi njega htio upoznat? Jer nažalost Danilo Bata Stojković je umro, ne znam, Pavle Vustić, svi su umrli, da. A vidiš recimo Bogdan Diklić, on ti iz Bjelovara. On je stariji od mene, ja ga ne pamtim i ne poznam, ali on je Bjelovarčan. On je kasnije odselio za Beograd. Mirko. I on ti zna Mirko, da, i on ti zna nekad poljeti dođe malo. Nisam ga do duše dugo vidio, ali da, to ti je ta ekipa. Ima vas poznatih Bjelovarčana i Bildera čovječe, ima Petrekovića čovječe, rekao si se spremao se za sebe. Čuj, Petreković i ja smo, ajmo reći, proveli neku mladost zajedničku. Mario Mlinarić i ja smo kumovi dvostruki. Kog bi još spomenuo, jako poznati. To je baš bila zanimljiva mladost. Da, onda... Je, ali reci mi, Petreković, on zapravo takav kakav je na televiziji? Je, on je jedan od rijetkih... On je ludov totalni. On ti je jedan od rijetkih ljudi koji ništa ne glumi. S njim si uvijek nečisto, s njim si uvijek otvoren. On ti je direktan, neposredan, dobar prijatelj, možeš se osloniti na njega. Čuj, ponekad ta njegova ludost pod navodnicima u pozitivnom smislu, naravno, teško ju je pratiti, znači, jer on živi 300 na sat, njemu su svi frendovi, mene uvijek živciralo kad smo ja izlazili. Mi izađemo, to ti bio jedan disko i ulazimo u taj disko i onda on, Bog, di si, kak ti mama, kak ti tata, i naravno mi dođemo u 10 u disko, a on tek taj prvi krug u 2 ujutro završi. Jer sa svakim stane i sa svakim se zna i svakom zna mamu i tatu i pozdravi ga i vidimo se, di je ovaj, ti ne možeš tim izlaziti. Ne možeš tim izlaziti jer znaš, i onda to recimo ta njegova strana ti ne možeš to pratiti. Ali on je onako iskreni prijatelj i da ti nešto treba, ja znam da mi nešto treba da mi ne bi pomogao. Ko moj kum, doktor. Da. Ne bi taj pomogao. Ne volite vidjeti ni čuti. Niti me voli, niti šta. Reci mi, imao si sa Marijom Mlinarićem, držali ste bazene u Bjelovaru. Kak je držati bazene? To uopće niste se mogli zamisliti. Kako to funkcionira? Da, ko bazen na dlanu. Pa gledaj, mi smo ušli u tu priču malo nekako naivno srcem naravno, a u posao se nikad ne ulazi srcem. U posao se ulazi itekako glavom i sa savjetnicima, mi smo ušli u to. U početku tadašnja vlast koja je bila sa aktualnim gradonačelnikom Antonom Korušecom su u nama vidjeli veliki potencijal i skužili su da ćemo mi od bazena napraviti Copacabanu, što je bilo na kraju točno, a onda kad su shvatili nakon 5 godina da smo mi stvarno napravili od toga posao i da to funkcionira, onda su ipak odlučili da to nije za nas. Što je jedna ružna epizoda, nažalost... Oni su ono uzeli, šta? Da, naprosto su rekli, gled, nije to više za vas. Dosta moje imovine tamo i ostalo, ali nebitno sad to. Gle, nije bilo lako, ali mi smo to radili sa srcem, dobro smo zarađivali, što je bilo super, mislili smo to malo dugoročnije, nažalost ispalo je kao što je ispalo i to je to. Reci mi, jesi ti ovisan o nečemu? Jesam, o treningu. O treningu? Da. A o mobitelu, o nečemu? Pa ne, više ti je to moja žena ovisnik po mobitelu. Ne, ja ti nemam ni Instagram, ja ti nemam ni Facebook. Nemam vremena za te neke... Tako je, uspješan čovjek ne može biti ovisan. Ne mogu biti. I znaš šta je? I patim ti za nekakvim druženjem sa nekim mojim društvom iz Bjelovara, znači. Imam ja sad taj svoj neki krug prijatelja s kojima rado provodim vrijeme, s kojima sam baš ono što jesam i opušten i sve to skupa. I onda mi bolje to vrijeme provedem nekakvom ispijanju kave i smijanju. Znaš, mislim da nam dosta u današnje vrijeme fali i smijeha i druženja i nekih pozitivnih stvari koje su naprosto zasjenile ove užurbane
stvari, trčanje za poslom, te društvene mreže su uništile. Ali u medijima previše negative postoji. Je, nažalost. Previše negativno. Valjda se to čita, ne znam. Ali Antonio, internet ti daje slobodu da sjedneš iza tastature i napišeš o svakom nešto ružno i povrijediš, uvrijediš, izmisliš nebitno, a da za to ostaneš nekažnjen. Znaš, teško je čovjeku reći u lice, ti si ovakav ili onakav, jer baš to možda neće taj neko prihvatiti, pa će imati priliku i da se brani. Da kaže, gle, a nisam ja takav zbog toga, nego zbog toga si ti ovakav. A ovako ti znaš, pošalješ onu otrovnu strelicu i sakriješ se. I to je ono što mene ljuti, što je ružno u današnjem tom komuniciranju društvenim mrežama i ta djeca više ne znaju se zabavljati. A brate, ja sam samo ginuo za loptom i biciklom. Meni je to bila životna želja, BMX i daj mi loptu da mi mama kupi. Ja nisam znao šta je, ja dođem iz škole, bacim torbu i idem van. Ja molim starog da me pusti na košarku. Jer to je najjača stvar. Pa ja mislim da smo se mi kao klinci razvijali u nekom pozitivnom smjeru kroz druženje, kroz primanje i davanje. Mi smo imali, ne znam, ja sam imao čokoladu, ja sam donio čokoladu van, ja sam to podijelio s klincima. Ali sama ta komunikacija je izravna. I tom smo se mi nekad veselili, Antonio. Danas klinci imaju svega, niko s nikim ništa ne dijeli, ta djeca ne znaju dijeliti. To je sve nešto plačljivo, razmaženo. Mislim da smo živjeli u neko dobro vrijeme, bez mobitela, bez interneta, da smo se razvijali u nekakvom okruženju, kroz neke stvari, mogu čak reći u ta nekakva bivša Juga koja je iznjedrila strašne sportaše. Ja sam lud za sportom bio i za košarkom i za nogometom i za sve nekakve uspjehe kasnije od osamostaljenja Hrvatske sam onak baš bio nabrijan i napaljen. To nekako više danas klinci ne doživljavaju. Ti danas da pitaš prosječnog učenika 5. i 6. razred, ne znam ko je bio Goran Ivanišević, on će te bilo dogledat. Ili da ga pitaš ko je bio Toni Kukoč, on će zjevati. To su možda najveći ambasadori Hrvatske bili u to vrijeme kad je bilo najpotrebnije, znaš. Dobio sam neku informaciju da znaš puno o staroj košarci našoj, o Ciboni. Jo, što sam plakao za tim, bože dragi. Sjećam se utakmice Cibona Zadar, znači Cibona 2 puta bila prvak Europe. I ja gledam doma Cibona Zadar finale, igraju se 3 utakmice. Prvu utakmicu Cibona dobije u Zagrebu. Drugu utakmicu dobije Zadar u Zadru. Treća utakmica se igra u Zagrebu, ja je gledam, navijam, a moj stari je uvijek bio, ne volio paliti, znaš, a ja kod dijete zapaljiv ko barut. Sad će Zadar pobijediti. Neće Zadar pobijediti, ne smije Zadar pobijediti, mora Cibona pobijediti. Dražen je onda bio Bog svemira. Aco, ne znam koji igrao, Cvjetičanin, Knego, Arapović, Čutura, znaš ono, strašna ekipa bila, novo sam bio, sad se naježim kad se toga sjetim. I pazi ovo, i frka živa. Zadar igra, ko da mu je zadnji. Zadar igra da bi pobjedio Makabi. Šarlija, Popović, ko igra za Zadar? Slušaj sad ovo. Zadar igra da bi sigurno tukao Makabi tada, koji je bio jak, Real, moskovski onaj CSKA, oni su bili brutalni. Zadar igra, ko da im je zadnje, ne vjeruješ u to. I igraju se produžeci. Znači bude izjednačen rezultat. A tebi nije dobro? A meni nije dobro. A stari moj umire od smijeha. I igraju se produžeci, igra se drugi produžetak i Cibona vodi 2 koša. I Zadar ima zadnji napad, 2 sekunde. I lopta putuje, negdje dođe do Popovića i Popović zabije tricu. Znači deliri u dvorani. Zadar pobjeđuje, Zadar bude prvak. I ja cijelu noć plačem. Plačem doma, plačem, doslovno plačem i ujutro se probudim i ne vjerujem da se to dogodilo, sam sebi. Nije nemoguće da je Cibona izgubila, jer Cibona je bila nepobjediva. Ali mi je žao da je tada Cibona izgubila, jer bi sigurno bila 3. put za redom prvak Europe, što mi je malo kojem košarkaškom klubu uspjelo i sigurno bi dobili onaj pehar u trajno vlasništvo. Znači, to ti je mene mučilo, zašto oni to nisu, a da ti ne kažem da je Zadar odmah ispao u nekakvom timu, jer nije bio oni su se nabrijali na Cibonu. Nabrijali su se na Cibonu, znali su s kim igraju, znali su protiv koga igraju i ja mislim da je to bio onako nekakav završetak ere Cibona. Onda kasnije toga je počela era Jugoplastike, Kukuća, Rađe i te ekipe Partizana,
čuvenog sa Divcem, Paspaljem, Đorđevićem, Bodi Roga Rebraća i oni kasnije su došli dečki u taj džir. Ali da, veliki sam fan bio košarke i jako sam patio od toga što nisam veći da mogu igrati. Jer sam bio uvijek mali i ja sam ti uvijek bio play. Ali sam ti osnovao svoju ekipu u košarci, igrali smo 8. razred iz svih škola, 4 škole su bile u Bjelovaru i ja sam ti osnovao svoju ekipu, nas je bilo 5 u razredu, 8. razredu, dečki smo onak dobro smo haklali i moj kum Goran, on je fantastično igrao, taj čovjek je, toliko mi je žao zbog njega što nije imao priliku da se iskaže u nekom sportu, što god si mu dao on je bio najbolji. Nogomet, košarka, rukomet, skok u dalj, skok u vis, trčanje na 60, trčanje, on je nevjerojatno. To sam ja, da. Čekaj, o meni pričaš. I mi ti osnujemo ovo i idemo ti u dvoranu, ja ti dresove nalijepio, ove brojeve nama. Mi smo došli kao reprezentacija. I mi ti igramo taj turnir, prvu pobjedimo, drugu pobjedimo, treću pobjedimo, četvrtu igramo sa jednom Šapićevom školom koji su bili najjači, koji su to trebali osvojiti. U stvari njima je to bilo namijenjeno. I njih pobjedimo u polufinalu. I u finalu igramo sa nekim Bezvidnjakovićima i pobjedimo, budemo prvi. Ja playa igram. Evo, i tu smo diplomu dobili, tu smo se svi potpisali, to je ostalo kod jednog frenda, možda je to još živo negdje, to bi ti rado sad pokazao. Viš koliko te dječje nekakve želje. A ja sam ti za to trenirao kod bake. Tu negdje lijevo. Kod bake sam ti ja za to trenirao, napravio sam od bureta koš, od obruča, od bureta. Da. I to sam ti ja po cijelo popodne bacao loptu na to. I gađao i trenirao i trčao i spremao se. Pazi, mene su moji roditelji gledali kao budalu. Moj stari je meni, dobronamjerno napravio koš iznad garaže, ali imao staklena vrata. Ja sam toliko puta staklo razbio, ali nisam zato što sam normalno gađao, nego sam ja htio iz što daljeg pogoditi kuš i onda podbacim malo i razbijem staklo, ne smijem doći reći. Ja sam jedan put došao kod ujaka. Ujak moje sestrični je napravio koš koji je za vrto, mali koš. I on njoj napravio, je bio bravar, mali koš je zatiplo i zatiplo ga je u zid. I ja došao, a onak nisko je njoj napravio da ja mogu zakucati. I ja došao i naravno da sam se obrisao na koš, da sam išću po koš, pa ujak me skoro ubio. Vidiš, ima lijepih stvari. Je li nešto mijenjao? Ne bi. Ne bi. Stvarno ne bi. Evo. Mislim da su usponi i padovi sastavni dio života i onaj ko pokušava živjeti bez padova, taj bi bio vrlo slab čovjek u životu. Padovi naprosto ojačaju čovjeka i jačaju karakter. To sam iskusio na sebi. I daju motivaciju. Gle, ja uvijek to nekako povučem paralelu sa životinjskim svijetom. Uvijek one najjače jedinke opstaju. I to je tako. Slabi naprosto ostaju negdje drugdje i ja sam se uvijek trudio da ne budem ta slaba jedinka. Ne razumijem ljude koji se prepuste kukanju, ne znam, onom. Mislim da imamo svi sudbine u svojim rukama. Onako kako si nekako složimo, tako će nam i biti i mislim da je to to. Hvala ti što si bio gost. Hvala ti što si me pozvao. Imali smo stvarno dosta materijala i trening je bio dobar. Želim ti uspjeh na sljedećem prvenstvu. Slobodan budi, mali gym, ali vidiš, možemo svašta odraditi. Slobodan budi što god ti mogu, nekakvim svojim savjetom, možda ne mogu, pomoć, tu sam. Drago mi je da smo se vidjeli, drago mi je da smo se malo družili nakon dugo vremena, da smo se dotakli nekih tema koje su malo i potisnute u mom sadašnjem životu. Ipak je sport i bodybuilding i neki ljudi iz mog vremena koje bi rado i sreo i popričao s njima, mi jako dragi i hvala ti na pozivu i vidimo se na treningu. Vidimo se na treningu, sretno na svim poljima. Ajde. To je to.